Ok, ali moraš da kreneš. Jednog dana moraš da kreneš. Znači, ti, ajmo sad, nećemo više, znači, primjer devojčice, imamo primjer odraslog muškarca, visine slučajno ćemo naći 1,83 m, težine slučajno ćemo reći 117 kg, taj muškarac mora početi jednog dana prvo da ukapira da je u problemu, da mora stvari da rešava. Kako ukapira da je u problemu? Ukapira zato što ga sastavi kičma, ukapira kolena, pritisak, tako je, šećer, znači i odjednom se javi se strah, kaže, evo imam 40 godina, još je rano da zakačim taj prvi infarkt, ajde da nešto menjam. I taj frajer kaže, neću onda više da se prežderavam, to je prva tačka, neću da se prežderavam. I od sutra ću početi da hodam, na primjer, jel tako? Neću da ne od sutra, krećemo od danas. Sutra je već, nikad neće. A najvažnija stvar da kaže ovo je trajno, ovo nije od sad sljedećih mjesec dana, nije sljedećih 3 mjeseca, nije sljedećih 3 godine, nego ovo je do kraja života. Jel tako? Jest, apsolutno. To je ta promjena koja je neophodna. Mislim, moraš sesti, dogovoriti sam sa sobom neke stvari, doneti odluke. Jel tako? I to su teške odluke. To su užasno teške odluke. Odustaju. Imala sam par mlađih muških osoba koje su mlađih. To je otprilike naš godišta. Jeste. Kad već međutim, svaka prva prepreka gubitak volje. Dođu. Zašto je to tako? Zašto ljudi gube volju? Opet stres. I opet nemam vremena. Možda i nerealna očekivanja i nepostavljanje dobro ciljeva ispred sebe. Naravno. Reći ću ti tačno na što mislim. Što znači, evo recimo čovjek od 1,83 m, 117 kg kaže, hoću da sljedeći godin dana izgubim 20 kg. To je okej, to je dostižno, ali možda mu trebaju međustepenice. Razumeš me šta ti hoću reći? Mislim, to je neki dalek cilj, to je godinu dana, 20 kg. Puno je bolje po meni postaviti hoću mjesečno da gubim 2 kg. To je nešto što je merljivo, što može da prati i što će ti dati osjećaj trijumfa, ranog trijumfa nakon tih prvih 30 dana.